Start in Malta Spring Meetup huwa l-avveniment li jservi bħala l-bidu għal Festival ta' Ottubru illi ta' din is-sena se tkun il-5 edizzjoni tal-Startup Festival. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise, George Gregory, għal li f'dawn is-snin il-festival evolva f'wieħed mill-aktar avvenimenti importanti fil-kalendarju tan-negozji ġodda f'Malta. Qal li fl-ewwel edizzjoni fl-2021 kien hemm 250 applikant u s-sena l-oħra kien hemm aktar minn 2000 reġistrazzjoni minn aktar minn 40 pajjiż. Huwa showcase għal pajjiż, daw l-startups huma importanti għax minnhom jintbnu ħafna affarijiet oħra. Ġiġa hemm suċċessi, hemm kumpanija li reġistrat li kwotata fuq in-Nasdaq, hemm kumpanija li ġabdiet tesporta s-servizzi tagħha Malta u anke dawn l-jumej kelli nies li ġew interessati jibdew minn Malta biex jużaw il-servizzi tagħhom biex jesportawhom l-Ewropa. Fundaturi ta' startups li tkellmu ma' TVM News qalu li dan il-festival iservi ta' pjattaforma l-imprenditori lokali biex juru l-potenzjal tagħhom u jinvolvu ruhom f'networks internazzjonali. Events pa' Startup Festival ħogos nattendi ovvjament għaliex niltaqa' ma' startup founders oħrajn, nifhem eżattament x'inhu għaddej lokalment when it comes to startups u idea ġodda u inċentivi ġodda minnaħa ta' Malta Enterprise ukoll. Networking events like this are important to meet up with like-minded individuals. You can share your ideas, you can come up with new solutions together and find ways to collaborate. Il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri qal li Malta ġiet fir-raba post fit-2024 Europe Startup Nations Alliance Report u bekk qed tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha bħala waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin fl-Ewropa għall-startups. Qal li l-qafas regolatorju favur in-negozji, l-inċentivi governattivi u l-pożizzjoni strateġika jagħmlu lil Malta ambjent ideali biex negozji ġodda jikbru u jikkompetu fuq livell globali.